ассалому алайкум тамошобинои канали Бобоҷон медиа. Бародарои азизам, тамошобинои канали Бобоҷон медиа, хоҳиш мекунам навора гӯш кунед. ман ду хабар дорам барои шумо. якташ хабари беҳад хушай бигем, яктагаш хабари баъдаш бигем мешава беҳад одама зиқ мекуна. хоб бародаро, хабари хуша ҳамияе ки холаҷоне ки навораш када будем, тамошо каде наворча, алҳамдулилло ки ба кӯмаки шумо 2000 сомон ҷамъ шид. аминав холаҷон занг зад, беҳад бигем хирсандай бачаҷон гуфтин ами қасума да ҷамъ шидагиай. чикор кунам бачаҷон, метавонам ягон сумша бигирам, барам ягон хӯрока надорам бигирам. ман гуфтам холаҷон, ӯ суми ман нест, ӯ ай суми хитай. охи ман ҳақ дорам ки бигӯмад биги ё не. ӯ пули хитай кадом вақте мефорад, бара биги продукта мехарӣ, уколота мехарӣ, ҳар чизе ки мехоҳӣ, пули хитай, ӯ ай ман нест. гуфт не хай ака худат видеом кадагӣ. гуфтам бипарсам. гуфтам холаҷон мара напарс, ӯ пули ман нест, ӯ пули хитай. бара кадом вақте мехоҳӣ бара биги чизе ки хӯрданӣ дар кортай, ами бародаро барои худат ёрдам кардия. холоса ки алҳамдулилло 2000 сум ана бигем ҷамъ шидагиай. ман амиҷа бугум дар дигар видео гуфтам, ами одамое ки мо видео мекунем, ман танҳо сабаб мешавам бародаро. ман ами сабаб мешавам ки видео мекунам, пешкаши шумо мекунам, картаи амо эҳтиёҷманда чи ёша итаги хеле бигирем, шумо кӯмакам мекунем. хай алҳамдулилло ака миннат нашава, ай дасти мо ягон бор биёя, мо ҳам гуфти гапо ки ҳаракат мекунем. леки хай ака ба як нафар намешава ку бародаро. ман видеоро асосан барои он нафарое мекунам ки чӣ хел бигем, хайр кадан мехоҳад, дасти хайрхоҳ дорам. ман барои чӣ не, барои одамое ки хайрхоҳ ҳастанд. хай алҳамдулилло ҳастанд бародарое ки гарчанде сум кӯмак кадан наметавонанд, видеоро дастгирӣ мекунанд, чӣ ба дигаро падилид мекунанд, ё ин ки лайк мемонанд, комментҳои хуб менависонанд. ҳамиам аллакай бигем гӯё ки дар бари ман ростанд. алҳамдулилло хайна 2000 аллакай ҷамъ шид, шояд хай бо ёрдамаш кунанд. хуб бародаро, барои дастгиритон ки дар бари маен ҳазор раҳмати калон, алло хайри ҳамата қабул кунад. хуб дуюм хабари яе ки як хоҳарчамон, ина ман мемонам ами хоҳарҷона, намедонам як шояд 14 сола боша, ами хеле боша, ами хоҳарҷонмон ана оли ман суратани мемонам. вазъиятши беҳад безебай бародаро. ана аймои августай бечора падараш қатъим гап зад, хай чанд қая дастиш омада кадак барои фарзандиш, не ки ҳозир наметона ами қазуруш расид. аймо у шумо хоҳиш кадагиай, хос ай барои аллоҳ чӣ хеле ки дар барам биден, амишдани дар барам бошен. шумо медонед кори бори ман фақат ана мисол хеле одамое ки мазлуманд, одамое ки касалиянд, одамое ки корка наметавонанд хучон тоқанд, амиёра навор мекунем. хай хитон шояд мешиносен тӯли 1.5 сол зиёд шид. ин ами ҷавози ман дар роҳи кадагиай бигем, ами ака роҳи кадагиай ози ман дар экран калон мемонам, шумо мебинед. фақат хос ай барои аллоҳ бародарои тоҷикам, иншоалло ҳама мусалмонем, ай барои аллоҳ дасти кӯмактона дароз кунем. чӣ хеле ки холаҷона ёрдам кардем, ишдани бетараф набошем. кадомит ки агар мара бори аввал мебинен, бигем дилтон ки дур бирава, ягон ҷои чӣ нест, акара занг бизанен, бигем ку хоҳарҷона мо бибинем ба чашмон, бибинен картаи хитонай ку номеротона такрор кунем. медонед ки ман картаи хит ман намемонам, кадомит ки мара мешиносем. хуб бародарҷонои ман, бо як борига барои ҳамат гуфтаниям ки ҳазор раҳмати калон, ман ҳамаи шумо миннатдорам ва ман шукр мекунам ки миллати ман, миллати тоҷики ман, аввалш ки мардуми басабрай, аввалш ки мусалмонай, аввалш ки одами хайрхоҳай, баъд дуюмаш ки мардуми сарҷамъай. ҳамаи вақт алҳамдулилло мегӯм ки ман ҳамчун як тоҷик ба дунё омагим, як мусалмон ба дунё омадагиам. алҳамдулилло дар найтари вазъиятҳое ки мо бигем эҳтиёҷмандо мода муроҷиат мекунанд, ана бигем ки бенавошу намемона,
کمکش میکنن. الحمدلله. من انشاءالله باوری دارم که یک کرانی دایی وضعیت وزمین هیچ وقت توقع نمیمونیم. ما مردمی تاجیک اول نمیخه سرجم بدیم، انشاءالله سرجم میمونیم. الان نگهبانتون باشه، ویدیو یکر را تماشا کنین. پدر امی خواهرجان گپ زدگی التماس وضعیتش بزبه، باید بگم که خواهرجان خودش کمتر ایزوکش گپ زدن نتونسته. خیلی هر کس در راست نوار گپ زدن نمیتونه، آزاد گپ زدن نمیتونه، خچگون میکنه بعضی آدم. این خواهرجان کمتر خچگون کده گپ زدن نمیتونه، ایزوکش دیسته. خیر بخیر انشاءالله که آدم میفهمیدگی کدامی که با فرزند داشته باشه با این چیزا خوبتر درک میکنه ده. خب برادرو، الله همه تا نگهبان باشه. ازار رحمت کلان ای همه مینا دارم برای هر یک بگم نوار اومده، هر یک ویدیو خیریوی در سهم خطونه میگذارین. الله همه تا نگهبان باشه. در پناه الله باشین. کانال بابا جان مدیا را پیگیری کنین. انشالله که ویدیو خوبی پیشه. در پناه الله باشین. در حق وطن عزیزمون تاجیکستان جان دعا کنین که همه وقت انمی خیلی آبادی و پیشروی باشه. الله نگهبانتون باشه. سلام علیکم برادران اهل اسلام. در این نوار دخترچه‌ای که حاضر میبینه دخترچه بیماری ماست. سلام و درود بی پایان به تماشابینان کانال بابا جان مدیا. از همه شما احترام خواهش میکنیم که همچون برادر در همین روز وزمینی یک دستگیری از طرف شما، یک کمک خدمتی رسوندین. این همه کار روزگی الله مهربان خداوند ما را همین روز نصیب کرده است. از ماه آگوست جنوب دخترچه‌مون در طبابت. از همه شما خواهش داریم که انشاءالله یک دستگیری از طرف شما در حقتون دعا میکنیم. شما هم در حق ما دعاگو باشید. خداوند دختر جون ما را تنش صحت و نصف سلامت به خونه برگشتن نصیب میکنه و خدای مهربان هیچ بنده را خوار نکنه. از همه تو میندار سلامت باشید. دختر جون اگه گپ گفتنی داشتی بچه. سلام علیکم. ما اکازینو یاردم کنید. مینداریم برادران اهل اسلام. خدای مهربان نگهبانتون در امان خدا باشه.